Audio Jungle. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar. Nyak, kopi. Emang siapa sih yang ngomongin lu? Emang siapa sih? Ah, bacot banget lu. Sengajakah kau Mainnya beceng lu. Lu, ku bacok pundak lu. Modar lu, nyungsep dah lu. Suwe. Mampus lu. Ada ampun. Ha. Gegawakan aja lu terus lu. Hah? Ayo lu, hah? Kagak mau modar lu. Ayo, ku tembak lagi lu, ha? Ayo. Aduh, gue bilangin bapak gua lu. Aduh. Mampus lu. Ayo lu, hah? Siapa yang mau belain lu? Bapak lu lagi maco di sawah, ha? Aduh. Set, kagak mati-matiin orang. Tembak lagi lu. Tahu punya gua lu beri. Aduh, titit gua kena. Biar kalian lu jengkan-jeng kalau gue tembak lagi lu, ha? Mau lu. Gua banting biar lu ya. Gua banting Jadi biar botol lu. buat bandar gue dibanting, lu tembak. Aduh. Gue ilmu kebal kali ini bocah. Aduh, mainnya berondong. Aduh, gua banting lu bandal lu. Aduh, gua maya. Gua banting tuh. Lu Saya mampus jadi lu. modal belakang Kagak lu dibanting. tembak lagi. Nah, lu. Gua berondong lagi lu. Aduh, ayo monyong. Jadi kayak tai. Jam berapa ini? Kat ah. Gua gara sepisan, gagawakan deh dia. Gua mau ah. Nah, ada orang nih. Sini lu. Sini. Ngapa, Bang? Anterin gua yuk tempat krian no. Gue juga mau ngancong ini, Bang. Ntar gua bagi duit ceban. Ada krian di mana, Emang? Belang alor. Ya udah, ayo naik. Bismillah. Udah belum? Udah, ayo jalan. Jangan pinggang gue cemek, kira jebret gue lo. Bocah mana lu tuh? Hah? Lu bocah mana? Biasa aja keles, nggak usah gegawakan. Bocah mana lu? Bocah Jumalang gue, Bang. Kenanggong laras lu. Haha, ora. Emang kayak gini orang krian masih ada, Mang? Masih tong kayak gini mah. Tuh depan tuh, depan tuh. Sidak gue gini baru nyampe. Tuh, depan berhenti ya. Mana? Mari. Dah, op. Dah,